Perezida wa Kenya William Ruto yirukanye abagize guverinoma ye bose uretse minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ruto akoze ibi nyuma y'imyigaragambyo yaguyemo abantu bamaganaga itegeko rizamura imisoro. Abana 12 bo muri Afurika y'Epfo bari kumwe n'umushoferi wari ubatwaye muri Bisi y'ishuri bapfiriye mu mpanuka yatewe n'indi modoka yabagonze iturutse inyuma. Bisi igahirima nyuma igafatwa n'inkongi y'umuriro. Aha muri Afurika y'Epfo kandi amashuri yo mu mujyi wa Cape Town yafunze uyu munsi kuwa kane kubera ikirere kimeze nabi, ibyatumye amazu amwe asenywa n'umuyaga ukaze agasiga abantu ntaho bikinga bafite. Abayobozi bo muri Libya bavuze ko muri uyu mwaka wa 2024 birukanye abimukira bagera ku 6,000 babagayo bidakurikije amategeko. Intare ebyiri zivukana zo muri Uganda, imwe ifite amaguru 3, zakoze ibyo abashakashatsi bemeje ko byafatwa nk'ibidasanzwe, ako zagaragaye zoga mu mugezi wa kilometero 1 n'igice zijya gushaka intare z'ingore.